Cell Academy, Goa's best institute for IIT, JEE and medical exam preparations for class 8 to 12th. State topper for NEET, JEE, BITSAT 2024 are produced by Cell Academy. Admissions are now open for class 8 to 12th at our study centers in Margao, Vasco and Prudent. Book your seat today. Limited seats available. फॉरेस्ट डिपार्टमेंट साऊथ गोवा डिव्हिजनचे माडगांव मोबायल स्क्वॉड रेंज जी आसा ती कंटिन्युअस मॉन्सून सुरू जाल्या पासून पेट्रोलिंग जे आसा ते आमी चालू केला आणि सदां पेट्रोलिंग जे आसा ते आमचें चालू आसता. सो एक रेस्क्यू व्हेकल आनी एक आमची अशे 2 व्हेकल्स आमचे कंटिन्युअस आमच्या ज्युरिस्डिक्शन एरियान भोंवता आनी वी हॅव maintained keep control on poaching of frogs. Awareness जी आसा जाल्ले आसा लोकां मदीं त्याच बरोबर आमी पेट्रोलिंगूय जे आसा कंटिन्युअस जे चालू आसता. पोचिंग जे आसा ते कमी जाल्ले आसा. सो पनिशमेंट जी आसा ती एज पर वायल्ड लायफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 प्रमाणे एज अ बुल फ्रॉग शेड्यूल 2 एनिमल आसा. इट इज प्रोटेक्टेड अंडर शेड्यूल 2. सो imprisonment जे आसा ते 3 years which can extend up to 3 years आणि फाईन जी आसा ती which can extend up to 1 lakh or both.